chim khipui khir tu zong zong te chibai kabu ka cheu voin august ni som ni le pathum ania voin nia longta district covid din mun tharlam ber tun tuma hian kan tar lang le anga chuba ka chuan district chung thuthar om than khatte kan thlir ho don bok ani he channel hi khongain iom na group rang sanga ilo the dar ani chuan iom mai pa khan longta district ta thil ro pui tak itireng alo niang subscribe kha thei chi ani lawa notification bell te kha I meri keu khan thuthar ber te ilo resel thei don bok ani comment ne like hi poisa choi ngai mi alawa thil tha em ti theina ani sri laka lo him ula a theiang angin thuthar kanin silsel don nia darkar som ni le pali kalta khan longta district ar hiwei mu chua thar pasari anoma hiwei mu chua thar te hi rapid antigen test manga mu chua avek anni voin lama hiwei an kolna tangin dama chuak hetiang hian an om IR quarters covid care center thingka main building atangin mi som an chuaka building 2 atangin pakhat achuak bok ani 4C circuit house chongte atangin pakhat chuati rani boka John Ho 4C Reverend Thansinga Memorial Middle School atangin pakwa vinya khan chuati rani boka Bungtang South home isolation da mi som vinya khan dam taka chuati rani boka ni vasai kai a hian home isolation da mi pali enkol dam mani boka dam dep a home isolation da mi panga enkol dam ani bok ani tichuan voinia covid positive enkol dam chuatir zong hian vain mi somli anni tuna longtai district positive tin mun hetiang hian lo ngai thak chhun som ila IR quarters covid care center thingka main building a hian samruk le pali anom meka building 2 samthum le pasari anom boka thingka covid care center a hian an vain tuna hian zale pakhat anom mek ani dedicated covid health center longtaya mi panga enkol mek ani boka home isolation enkol longtaya hian mi zani somni anom mek bokani John Ho 4C Reverend Thansinga Memorial Middle School mi pali enkol anlania college veng 4C pakhat enkol ania chongte home isolation da hi somle paruk anom meka 4C chongte circuit house a hian pariat tuna hian enkol mek anni 4C chongte P high school mi somni le panga tuna hian an ommek boka Coles Ways 4CS Teringli School mi pakhat enkol mek ani bok ngalim lui home isolation enkol hi panga an la oma saibo home isolation enkol som ombokin munlai a hian home isolation enkol pathum anom mek bokani hengba ka hian lungtiana 4C government high school mi panga le lungtiana hian home isolation enkol pathum anom bokani tichuan tundin muna longtai district chunga positive enkol mek hi anwa in zali le pathum ania hemi totola hian voinia mu chu athar te hi tel alani lawani heng positive te hi uluk takin health department lamten an thisel na te an vil renga ngai to omlutuk anom si lawani ole longtai district ha positive din mun chu kan han seizo ang kha ania voin lama longtai kha pui chunga positive mu chu somthum le pali ngot an ombel boka heng positive mu chu te hi chan mari veng atangin mi som bazar le college veng atangin pakwa ve longtai thia pathum council veng electric veng le arwan neya pakhat theu ania heng bak a hian district chung mun dang atangin positive mu chu po hi an ombel tura ngai ila hetia alan dan mai a chuan ma kan son lem lo hle mai hetiang ani mek lai hian kan hanin thadul set zel box ya shileng mek thununa ti top mai tur hian eng ang man ruwa ma hi a lo tling tak si lo ni in alang box si total lockdown te partial lockdown te curfew te kan han kalpui thina kan din mun chu kan ngai thak zong kha alani tho mai hetiang hi kan din mun ani mek awang hian kan bul na ya covid-19
si hi avakin se tur zonga vak tareng chu then khat lo in se tir anom boka atlang pui thoin hetia alan dan mai a chuan film khur takamani inven dan tur sarkar le mithiam ten an soi ngai pui mo zom thap thap thin te hi tun hun thenga covid in ala se lo te hi ani in ka ria van duai wanga sikai chu om thei ani te me anga akai tam zo khi chu kanin tha da wang ti la adik ti inom ve tho kareng chu wangin he sileng laka i him theina tur chuan engkim i hriat to kha inven na tur i hriat kha zom mai la i himanga i him mai pialama midang te tranpui thei tu zo ini dai thei bok ani Longtai District Level Task Force on COVID-19 chu voin khan additional DCP Marilyn Rual Zakhum Thangi kai soina hnuaya Longtai DC conference sola meeting poimo nein an thu khoma COVID-19 sileng laka him nana state sarkar ro manna zulzuya Longtai district chunga cholkar khachung ogas nisom thum thenga mantur in khuakhirna kalpui dan tur anrela he meeting hi Longtai East BL2 MLA Agriculture Development Board Vice Chairman pu HPX Jawa chuan telpuin Longtai district a sikai zat an kiam hlei thei lo chu sarkar puina ngai ven hle ti asaya thei tho pa tan lak zui zel atul thu asai langa si do na konga thok tu zong zong te impact na chu lom om ati thu asai lang bok Longtai District Chief Medical Officer Dr. LP Malsong Machuan Longtai District COVID-19 sidan na vaccine first dose lato za a somri le pali omin second dose lato za a som anom thu asaya in kalpo na har sat wangte abikin district chung khothang lama vaccine ladu lo an tama wangten har sat na an to thu asaya voin meeting a hian state sarkarin Mizoram puma mantur in khuakhirna aduan te baka district chunga in khuakhirna kalpui dan pa ngai chu claims siam danglam seta cholkar khachung kalpui le ni se ti ania Longtai khopuya dor zong zong jingdaru katanga chanudar thumthleng anin hon remti ani le a hi kar masa a kalpui dan tho kha ania khopui chung veng som panni zon thuma then te chu ani in chokin bazar chok le ni se tin karma sabi ang tho khan hi atha ti ania la kalpui sum zel tur ani sikai din mun aniam theilo awang le covid care center in azolo lamani to wangin veng sang community covid care center 4C la nei lo te chu official ten kalchirin veng thu nei tu tenen 4C bo sai turin ruang man na siam ni se ti ani boka na tho chungchang le in kho khirna dang te chu kaldan pa ngai ti danglam omlovin infiam kalpui ni sela karma sa ami ang tho khan na tho chungchang hi kalpui chunjam tur ani infiam mi ten film khur taka sri laka inven na kalpui chunga in kai hruaina dan nuaya sports practice anni remti ani hi voinia ti thar ania Mizoram sarkarin in kai hruaina siam zulzuin sileng omlo na khuwa a school po an kal theina a pathian biak in khom po talpui ni se anti bokani hei po hi ama a kan lo kalpui to lo akha ania ti thar ani bokani Longtai district level task force meeting chuan district mi pui te chu sri laka inven na ngai pui mo deuh tura cha in tur pui mo to ani lo chuan pon chuak tam lo turin mi pui te an ngen ani kantar lang khat te dewa tun chuma hian hantar lang ta ila Mizoram puma April lisom ni atanga COVID-19 laka inven na in khuakhirna khauzo ka kalpui chu Longtai khopui chunga po khau taka kalpui chhozel alania Longtai khopui chung veng som le pahnia COVID-19 executive te da ni in anni hian uluk takin dan bo chhia te endik na hi August April ni som ni atang khan an la thok char ani ti chuan ni tinin man an la nei deuh zela man an nei lo ni hi tlem te chiar tham lek ani
hei hian mi puiten he COVID-19 dan kan poisak le kan poisak lo hi asil hle ni in alang voin ni apo khan dan bo chia mi som lai mai executive duty te hian an man le a heng an mi man te atang hian cheng zariat choi tir an ni ti chuan COVID-19 in khuwa khirna kalpui ani April ni som ni atanga voin ni thleng khan longtai khopui chunga dan bo chian man to zong zong hi sang ni za som nga le panni ania heng an man zong zong te atanga an paisa choi tir tling kho ma hi cheng nuai ni singli sang ko za som ruk ating to ani heng dan bo chian man te hi van tlang muna mai tuam na mang thalo le in khuwa khirna dan zom thalo te ania the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 manga shem ni in paisa choi tir sel anni sileng kan tur mek lai hian pol le mimal tanpuina peya luang chok thin te hi an fakam tak zet thin heng thil pek sang sang atang hian ko sakhar sa chung ko ngam za chu tanpuina pek an lo ni to thina chutiang chuan VLTF a pol le mimal te point tanpuina an pe deuh reng boka chu mai ni lovin kho then khat harem se deuh le midang ai sak thin khuwa te chuan chome chu sang sang an tho khom te chu amamo te hena sem ani theinan veng tin le khotina DLTF le VLTF te kuta an hlan bok thin ani avaro pui thin takem tiro hetiang taka kan tran rual na hian he sileng awanga har sat na tok te mitui a ko chuak fo thin reng ani nimin pathian ni khan central oile chuan sileng kan do mek la ya amma to nga tang village level task force nena thanpuina an sema he thanpuina an sema hi longtlai khopui chung a vyang sang sanga VLTF te nena an peya cheng sang thum theu an hlan ani heng ba ka hian hun rem chang ma sabera thingtlang lam khothen khat covid positive tamna khuwa te thanpuina hi central oil roi tu te hian pek an latung bok ani lairama tlomai pol lian ber intel khom na central oil hi he silenga hian na satakin an lo luang chuak to thina thanpui ngai te thanpui tur hian engtik lai point an in kaw reng thin a thamuan thak tak zet ani nimin vek khan lairam isu krista baptist ko ran thalai pol bazar pastor bial chuan bazar VLTF le council veng VLTF te nena cheng sanga ve ve an hlan bok ani tilpek hi han puan sin zom zelila voin khan district hospital thok tu staff zong zong ten an tho khom cheng singrok lai chu central oil kuta dr zo thanpari chakchuak medical superintendent chuan central oil president pu HC vanal ruat pu kuta alana he sum hi chuan samle har satna tok chung ko te hena central oil hian asam chuak vele don ani shileng kan tor meka nasataka thok tu health department lamte anmani theitop chuwa an pen chu mai pi lama chanpui ngai te ta na paisa an la tho khom le sel hi aro pui tak zet ani thetu te ka channel hi like saka min subscribe saka notification bell ni storin karon ngel che ani covid wanga thi karon puan thin kha kalo ti sual na sa hle mai longtai district chunga chongte lama boral te kalo mai char char alo nia mi beng war ten min ron sila ka he chuak ta ani nimin pathian ni jingdariat le achan ve khan baby chakma kumsom le pathum jamesori khuwa chu covid wangin ZMC a borala ani hi July ni somthum a khan sia kai ti mu chu ania ZMC admit ngal nin nimin jingdariat le achan ve khan a boral ta ani arwang hi an khuwa lak ngalania voin thotan ni khan jamesori khan mola vuiliam ani ama thalak hi kalanei mai lo wangin an chen na in karon tilang ani e heti hian longtai district mi le sa covid wanga boral hi an vain mi som le pali anita ani hunrem changa in changso ka laron ti chuale kan tum don nia